No one's quite sure just how many Pacific Islanders arrive in New Zealand every year. Surprisingly, the Departments of Immigration, Statistics and Island Affairs were unable to give us an accurate figure. But it seems a reasonable estimate would be that so far this year, about 9,000 islanders have arrived in this country, the vast majority of them on 3-month work permits. The number of islanders now living permanently in New Zealand is believed to be about 60,000, of which 40,000 are in Auckland. Every plane arriving at Auckland has its full quota of new arrivals. Wide-eyed and a little bewildered, they have very little idea of what to expect here. Many speak only limited English, have no experience of urban life, and carry most of their worldly possessions with them. Malo and welcome to Kumi Fonua, a platform focused on highlighting our grandparents' journey from Taonga to New Zealand. Ko hoku hingoa ko Filomena lolohea Kautoke, lele mai me pangai hapai mo fasimoi afi Taonga tapu. Today we are interviewing my Nena, whai'u Hemaloto Siakumi. Talanoa topoanga. Can you please tell us about your family, your mum, your dad, your siblings, and where you grew up in Taonga? Ko eku tamai ko paula tutu yo Hemaloto me itunga te baba ko pae ko Filomena lolohea Maloto me mafanga tongata. Na mautupa ke pe I baba ia e fanau na e toko tavalu. Mole ai toko tolu na ke pepe pe mau nofo I Tonga mo toko tafa. Ko ia ko mau fanau na mau tukolau mai me baba he o se ia fa tahi no taha pe mau mire wa ki Tonga ko hinga ko mau fae me mafanga. Mai o nofo ai mau fanau to tafa. Pe a ko mau nofo ko ia ko lolo Tonga ni wo more ai e konga mau toi toko hiva. E tai ni kana mau foki o mai me fanau e toko tafa fitu tangata fit fefini. O mau nofo I mafanga kolo e mau fae. How was it like living in Taonga? Mahalo pe o ku ilo beto ta ko to ape ene ngui Tonga na mau mo isia sia ne o mau to lahi kana ikai ke mau pehe ku mau fu struggle pe me ko mau tanga eiki na ngāu pe ia ene ngāu pe ana ko fo uwaka pe na to ngou pe o lava ke mau fainga maria e tai ko to ape ne o mau to lahi. Malo. Second question. Talanoa Kumi Fonua mai ki New Zealand. Can you share us the reasons behind why you came to New Zealand? Iyo, ko winga pe na mai ki New Zealand he na e ngāu e tangata eiki I Tonga o poa na ngāu e aviation I Marapa puna. Pe ma fainga maria ke Malo pe a tu ngai mau mai I New Zealand pa mo maki o pe finita na e fanau I Tonga. Na ku fua ha o ia I he tai wa fitolu I New Zealand ko e na rea pau ia ai Bishop a Tonga pe a mo kau tapo ko Compassion Sisters ke o mai ha tamai ki me Tonga ke ngāu I ngaahi whare mahaki ko asiasi. Pena e whiri mai ai lahi ai ngahi kei tu ia na ia he Mother Hospital o Kalanini pe mo Wanganui mo Christchurch pe mo Calvary Hospital I Lower Hutt pe mo Compassion Sisters I Island Bay pe mo taha I Upper Hutt Silver Stream but that's where I was.
i Silver Stream, and I was there. Pena aku ia he tau e wha, me he whitu tolu, whitu wha, whitu nima, whitu anu. Pea tau foki de waki Taonga. O mauko ai, o panau e ki tō tahe whitu walu, pa mamai de wa i he whainga maari e Malo e Tonga'eiki me ngāwe, o mamai ki Nusilani, e whitu walu, e whitu iwa. Malo. Tell me about your time in Wellington and the dawn raids. Kona whai a weddinga tōni, it was the happiest time of my life. He nake, we were happy and we all stayed together, about 7, 8 of us, girls. We stay i he api tapo'o i Apahat, Silver Stream. Na na maunofua e ko e Tokoni i he kau tapo'o, na tokunga e kau fanau di e kina, ka mo e kau patient ko kau elderly. Pea na maunofua ai. Fia aupito maunofo, pe na mau, even though na mau mai me he ngahi family ke he Taonga, me ngahi kolo ke he, ka na mau mai pe o ngāwe, ko ngā hange pe family taha. Pe na mau ngāwe ai o Tokoni ke kau tapo o, i andai he talisisa Taonga. Pea Maloto e maunofo i weringa toni, pe mahoka ko i patu tamaki ko ni hono, tapuang mo kau fanongo, mo e kuri i ko na sai o kalanini. Pea holang e kau Tonga, whaiang e nau hola wa wan ki weringa toni. Pe nau tawe nau wange na mau takotolahi pe weringa toni. Pe na ia e anofu anga kemi, o mai tamai pure anga o akona na unofu mai me lawa hat. Pe nau no i bilo mai rewa mau nofu i Apahat. Pe nau omi he sapate kotoa pe o mai i he tonaki, pe ko whalaite una o ang e nau fō, ke mau fō me api koe ka tapo o. Pena e whie Tokoni ka tapo o nau whia, e mau mea nei whai o, e nau fō, pe au ke toi sapate, pe nau ang e rewa ave, ka tapo o whituku mai mea kai mo mea ke whawhanga. Nau ngā rewa ko mau fu dining room, o nau ke whahinga koe nei ngā weng, mau whanau e o lunga, ke hiwa himi he sapate, pa mau Manatū rewa ki Taonga. Ka hanga kau tapo o kuki mai ai mea Tokoni me he nau P.O.T mo mea, o mau whawhanga ke kakai, na e wang pe tamai ki nei, tamai ki nei o mai wako e pure angana, nau kau wangi ai. Ka most of them, koe oange koe kau, oange koe holange me o kalanini. Pena e ilo pe kau tapo o, pena nau whia ke na wanga o mai mea Tokoni, ke whawhanga kakai koe ia. I he oange he sapati ko toa pe, o hange ia ha mau ki i tau hi mau ia koe mau ki foi ngā ue koe pe ofe sapate e tau ia au ke peita kau tapo o ke whai ha kuki ki tari ake ai o mai e kau tangata mo mea o whai e nau o ange peo e wānge mo anga hiwa mo whai e mau lotu skapa mau kai mo mau talanoa peo hange pe ha fo i whamire taha e mau whia he na mau iloi koe nau si holange koe ngā koe whatu tā maki koe ni na e hoko he taimi koe ia. Do you remember any struggles you had when you came to New Zealand? Nei ke fu pehe aku nei fu ai ha fu painga ta ko inga na fu ha'u pa ma wai ha fa fu ki ha ko ni hono wa na ha hono wa na painga mari pe na ai uncle ai ho ana mano fa Israelin i hene api ya ne tala mai reva ko fe fu sia ki lahi aku na tolu he na ke no fa hen na fi alba Taonga ko hinga he na pono lahi ko fa falala ki ke matua kana e more like rely he ngā matua na fai falala ke matua o na Tokoni mai he Tonga'eiki i ofefine pe a be ka taimi na e kore mai e kupoa ke manofo mua he kapate matoi foki ke ngā ue e toi ose ta ue fa a toki ai ha toi whainga marie ke toi hau pea koe me nau pehereva ke tuku Hemaloto ke whaia in whakaukau o hoko e manoko heni. Can you recall any opportunities you had when you came to New Zealand?
na ia pe ai ki I fekusia ki I whainga ta ko uhinga he na fiu whainga ai matu a koe na manofo ai koe ankole ai hoa ke manofo ka koe uhinga na I kai ke uwhia nofo ka koe na wiri fia au he owa na kai ke uwhia mau au ke owa ka koe uhinga ka koe kore koe ai hoa ha whainga maari e mai whanau ko pehere wa ke tuku ha kloto ka mano ka koe ne ospe koe ha matem e ma mea pe tala mai rewa he hoa pau peke mau o kume ha manofo anga pe mahiki mai rewa o ia e maki where o manofo ai pe hoko hoko tai pe ma fononga na mahiki peke ma where ti manofo ai he ngai tau pe a hiki pe me ai o ai rewa whakatau maki pare pare o manofo ai pe o au ke ne hui ki tane nanga pe hoko tuai whamiri ke. Talanoa whakaamu ki he kaha'u. Can you share about your dreams and your hopes for the future? Ko dream me koe ke kaha'u I he kaha'u koe o fononga na ia ai a whewhusia ki ai pe a koe mea be na whai na talu pe matu u ta hen o se tau ta fitu o te pe ke hua whare ngāu. Because na whai re ta after 2 years pa hoke ta after 3 years pa hoke ta pe na ke loto hoa ke ave whanau o tuku hol ha api. O ko he nai lahi tai ngoe ano api se kangi I tamai ki mo mea nai ngau e toko tape hoa he vo I tau koe a tafitu ko minga kau nofo pe nofo tape ke maki whanau e nai kai ke whai ha hanu ia pe ko ha launga ka nai nofo tape ngau e pe hoa pe ospe tau e tafitu ko ia pe mwhakau kau rewa ma we ki se nit relay pe unga ke haki pare pare pe ko mea nai ko fo mea nai focus sai nai taumu'a ke Tonga'eiki ke ia ki pare pare ke ave ke whamiri. I hope you enjoyed our interview and tune in for Ezekiel Alaholele's interview next week. O whatuari e a hono mau